Good afternoon, everyone. Polity namu citizenship kido adu gi matungdo citizenship tawgibla happy revision tawjarage ko citizenship ta koi mamang da citizenship ki people hai tare ko koi India da leriba mi sing sigi matang da people sing se ani thona khaido hai gre citizen hai ba ma alien hai ba ma citizen hai tare ka de ko India da full member oibdo aduga India gi law rule and regulation law duty the rights mayam singsu maloin accept tawdoini ko aduga citizen khatang na phangba right khara su lei in high grade article number 15 16 19 29 30 32 326 ko right to contest election ko right to be a president vice president judge governor MP MLA IAS IPS etc ko adagi mga duties laysay tax tivagi ko national symbol national flag national emblems ko adagi single citizenship ki sulay single citizenship ki adi ko India da chanari single citizenship ni ko like Canada da chanam jiga pe adum mani aduga kadawga har kanda single citizenship chanari se kari gino haragadi brotherhood maintain tawnaba unity maintain tawnaba ni ko aduga India as a nation ama oina integrate tawnaba ni ko exception lay habidi citizenship se single citizenship taraga state chatnaba law khara lay ko adu kudaman harakanda article number 16 gi exception da Andhra Pradesh and Telangana da kadawga harakanda koigi thabak khara tawnaba honaba matamda Andhra Pradesh natraga Telangana da khatang laiba mina tawgadaba ko adugumba thabak asu lay ko adagi article number 15 da koigi kadawga harakanda adi koigi discrimination taw matamda religion ka sex game da discrimination tawba yaroi article number 15 na hai ko adada residence haiba condition se yaude dana aduna koi discrimination tawba matamda residence da discriminate tawrak taragadi ain gi matungina chara ko di phangba yai but tawda constitution na mention tawram de habani ko and also tribal interest article number 19 freedom of curry movement and residence from outsiders haidi koigi India manung da oisa taraga su tribal area kra lay changma yadaba ko like northeastern state kumbada or Jammu and Kashmir or koigi Andaman and Nicobar da ko adugumbada free movement yadaba mafam kra lay adege 2019 da lawthokhiba article number 35E ko 370 article number 370 Jammu and Kashmir gi adu dusu haidi koigi India manungda tonganba Jammu Kashmir gi tonganba Indian own constitution leijarambado lawdi lawthokre dana ko duduni aduga akoigi India gi citizenship ki oina article pulapuna article 1 2 3 4 5 6 7 article 7 lay ko 5 6 7 8 9 10 11 article singdo koi aingrang so high grade article number 1 na India gi act commencement tawba hawba matamda India se as a constitution India gi constitution se commencement tawba hawba matamda kana India gi citizen oigani habado citizen haibu ko article number 5 se ko aduna adi born pokpaga India manungda pokpa natraga India manungda pa ko mama natraga mapa pokpa natraga ordinary resident chahi manga gi mamang haibadi 1945 ko 1945 ki January 26 ki mamang digi leira India da ko adu sa British India da leira adu taragadi adu Indian citizen chingi ko article number 6 ta haisana kaina harakanda article number 5 ta Indian citizen oigibado article number 6 ta kariguma ma Pakistan digi lakpa chelakpa oi taraba ko aduga ma se hana GI Act 1935 ki manungda leiramba British India na mana territory ma ha kano GI Act 1935 na haiba British India se sigi manungdagi di oidiba ko
sigi manungdagi do odiba aduga Pakistan da lehraba aduga India da lakpa ko July 1948 ki mamang da lakpa oi taragana mado dum di citizen oirani ko July 1948 ki matung da lakpa oi taragana di 19 ko 19 July 1948 ki matung da lakpa oi taragana mado di registration tawgani aduga kano tawgani khotkani ngaina hadi at least mado 6 months ko di ko leidagadaw ni kaina daga article number 7 da kadawe rights of the citizen of Pakistan ni hongpa di Pakistan daga hongi ba haitare Pakistan da chatkiba ko Pakistan da chatkiba adusu di 19 July koigi Pakistan da chatpase sigi mamana chatpa ma sigi matung da chatpa ma haina date lei ko 19 July 1948 ki ko adu gisu haigre si amuk halakba Pakistan mamana chatkiba aduga amuk halakpa ko halakpa oitaragadi masu ngasagi 6 months leibado adu chap managibani ko article number 8 article number 8 tena kadoga harakanda outside India da Indian origin ko leibasingdo adugi Indian origin to sumana define tarom because there is the government of India in 1935 ki matung inna Indian origin oiga hai taragadi both parents se ko both parents se 1935 ki British India da pokadawani ko aduga
ko adagi article number 8 lere article number 9 da koi gi season 9 article number 9 ne 10 ne 11 ne ko article number 9 sina si article number 9 se koi gi voluntarily koi gi atop citizenship lauraba sise akoina termination de yarakani ko termination hai na India ki citizenship se kano lokthokpagi ko Indian citizenship oidabagi matangda ko aduga continuance of the right of the citizenship habadi akoi citizenship se continue tawbagi parliament ta koi continuation se haidi constitution gi waina di article number 5 6 7 8 constitution he pass on matamda koi citizen oigadabsingdo article number 5 6 7 8 ta haire ko aduduneba aina sidanga mamang su takibedo mamang su sidesta ko ai mamang sigi table map ama yekre dan ko article number 5 sida lere article number 6 sida lere article number 7 sida lere article number 8 PIO student sida lere article number 5 6 7 8 moi mari se kadawa person who become Indian citizen on January 26 1950 the January 26 the citizen oi basing dunia basi se ko India ki citizenship tan ba yaba mi sing dunia aduga kadawge hara kanda article number 9 sidana kadawge hara kanda India gi mapalang da chatlaga India gi Indian citizenship nataba atopa country gi citizenship law gi taraga di ma termination tawrakani habadune article number 9 sina ko article number 10 sina kadawge hara kanda masigi 4 category de yaudaba ko masigi 4 category de yaugi ba mi sing se sorry masigi 4 category de yaugi ba mi sing se constitution na any law ma pass or asu any law ma pass or so ma citizenship te lok thok ya roi ba ma hani continue adum taw le ne moi gi citizenship se citizen oi gi sing se continuation adum taw ni sine article number 10 ai se continue adum taw ra moi citizenship se continue adum taw ra lai ga ni hai ba ko article number 10 hai se ko article number 10 hai se aduga article number 11 na hai sina kadoga ra kanda constitution na moi January 26 1950 da oigadaba citizen oigadaba moi mari do hai gre da na ko asigi matung tarakpada anau citizenship hapningi khala se ba anau citizenship che kana kana oigani ha dudi constitution na kana da kusina koigi parliament kusina parliament ne nangna law semo law dugi matung ina citizenship se piro ko adu parliament adu duna karamba article number 11 ta adu duna kai hay question da smaina hang kane ba ko parliament pan ba question kudamana constitution gi option da karamba article na constitution da power law karamba p hangak taragadi law do gi matung ina law do kanana parliament da karamba article p hay dik 10 na te ba ko 11 ne parliament ani makta palle ba ko adubu parliament na amadana parliament na semdok pa yade haiba amana parliament ta power pi haiba ko anau citizen hab na bagi adudo question da ai phangba theina gre ko aduduna aduduma khangjan ba kana gani hujing asina tawdisina kaina har kanda citizenship act ko citizenship act 1950 citizenship act 1950 gi makha da akoi gi India gi citizenship oiba yaba se magi oiba yabagi magi mo matau jingdo adudun ko adu aine nazarake mo matau do aduga pulapuna amu nasai citizenship oiba yabadugi pulapuna amaga mu semake ko okay India gi article 11 gi matung ina citizenship act 1955 se same gi bani ko article number 11 gi matung ina parliament na 1955 sa pass out gi bani ko article 11 gi matung ina so citizenship act 1955 citizenship act 1955 citizenship act 1955 sida koina kadoga hara kanda by idi mana ayamba sigi act sina act se pass out se
ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ acquisition ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ citizenship ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣ acquisition and loss citizenship ꯃꯥꯡꯕꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ provision ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ A ꯗ by birth ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ just solely ꯀꯧꯏꯀꯣ just solely meaning son of soil ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ son of soil just solely ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ just solely ꯁꯦ ꯀꯣ January ꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ January 26 1950 sida constitution pass taweba constitution se pass taweba ko constitution pass tawe ko sidigi hauraga July 1 1987 pause sigi period sida koigi pokpa mi jingse ko se sije akoi citizenship adum phangne citizen by birth ko poba sigi manung sida poba India manung da ko India ma panda nate India manung da poba ko ma se regardless of nationality ko kadi jati boy gera ma boy gera India manung da poba citizenship se 1950 dagina 1987 fawgi manung da magi date of birth leiraba adoi taragadi ma se citizenship kano citizen oirani dagi July se leirani ko July duga December ado December se yaudringai mama hai tare ko aina se da na kosali se sigi maram sa harake ko December 3 2004 se December 3 2004 dagi hauraga huji pause sigi timeline ama leidoi ne adu July 1 1987 dagi na December 2 ko se December 3 se sona kan gi group to singra dawni ko sona kan group to singra dawni ba adu December 2 power July 1 1987 dagi na December 3 2004 power sigi da pokpa mi sing haide angang sing se ko si sing se ma citizen oigane ba ko adu da ko citizen by birth haide haigani ba tawadabu mangonda condition amadi lay ba ko at least one parent di kadawa one parent must be Indian ko parent amadi Indian oidaba yadi ko parent amadi Indian oidaba yadi adagi si December 3 dagina huzik house December 3 2004 dagina huzik house karigumba India manungda ma se poba ko India manungda ma se poba ma citizen by birth ko bayai citizen by birth ko bayai aduga mangonda condition am ka hapsaleba kari ngasai condition at least one parent do adu di dum leidini ko at least one parent Indian oigadaba aduga kadoba Indian oibisida ko kadoba atopado ko parent amadi Indian oiraga and the other parent do kadodiba legal oigadaba legal migrant oigadaba Indian amani Indian oire mama ni Indian oire papa do legal migrant oitaba legal migrant habadi kaino illegal migrant ataba loan hurana na istan ko mi oirodaba sigi condition se hapsale ko natre haraga na both to kari both Indian oiba yai ko both Indian oitaragadi dum
natre haragana both parent do Indian oitaba natraga sidasu both parent do India oibe yai ko both parent do India oire taragadi dum citizen by birth chinge natre haragana sidasu both parent do dum laye ko sidasu both parent do dum laye adubu kadoba at least one parent oibase sidadi yaram ne at least one parent adugi illegal migrants sidadi yaram ne adubu sidadi illegal migrant ni yagi tre parent atopa do kadoba kano adi legal migrant oigadabne ngan tare ko adu dum laire aduga sidesta ai haizarake ko sidesta kari maram gi no ina sirai si constitution pass out gi bagi ne bani si khangye constitution pass out gi bani ne ko ado constitution pass out is kari you know koi constitution sina national integration lak na bagi damak ni ko doso constitution pass out gi bagi si khangye ba July 26 1950 sorry January 26 1950 se July 1 1987 ne si sidai sa kari thoki gi sidai sa citizenship kari citizenship amendment act passed out gi amendment act ko citizenship amendment act ko 1987 passed out gi passed out badi ama kana to ni ko January July 1 1987 se gi enforced out gi enforce out gi boy ni ko enforce ko se kari maram gi no ma si sigi act se July 1 1987 se enforce out gi se kari maram gi no hai taragadi sai matam sida ko sai matam sida koi gi Assam da yamna asoba irang ama thoi ba Assam agitation saw ko Assam da yam saw ba irang thoi ba Assam agitation 1979 dagi na 1985 fawa Assam gi agitation toy maduna maram orakanda sigi citizenship amendment act se lak jagani ko Assam da is agitation as one tower next kadoge harakanda sida December 3 2004 sidana kari thoki ge December 3 2004 sidana kadoge harakanda koi gi sida citizenship amendment act 2003 ni go sina 2003 enforced out given news I passed out when 2003 the passed out redu ga enforced out when December 3 2004 de enforced out given enforced out with the chatna given access na given kari maram gi no si chatna gi se hara ga di sida su kadoga hara kada Bangladesh tagi illegal migrant me ama changchal Bangladesh tagi kara Bangladesh large scale ko large scale immigrant ko Bangladesh tagi migration migrant me ama Bangladesh gi changak pase sina maram orakanda ne sigi citizenship amendment act pass out aduna sun maram oiraga ne mana hadi the legal parent legal migrant oigadabani haina ama kanoma provision ma sam so hapchala ise kai gino di Bangladesh tagi do illegal migrant nga to oi bato adu duna ni ko yani ko sa aduga masigi by word se by word just solely hairi se masi se in the se karam kande inge karam kande inge hai taragadi karam kande inge hai kandi karamba mida khatang inge hai taragadi akogi Indian citizen ngasai atopa mi khata karamba the in the gap ko masigi pot se exception je karamba mi da lei ge hai taragadi kun exception se kana da lei ara kanda sigi just solely se karigumba foreign diplomat or foreign diplomat ke macha je sidai da popo taragadi ma je Indian citizenship ko yaro ko foreign diplomat exception foreign diplomat foreign diplomat ti obya de ko aduga enemy aliens adi koigi war taunariba country ai tare ko koiga war taunariba country se enemy alien ko de ni ko
kogi war tong na country gi mi se la kan da se sama sa po opa ko adu taragadi just solely se oi be ade kogi by what se oi be ade yan tarani ko se da sta sisina by what ki le re ko by descent aina ko by descent na ma so like ko adi sigi provisions the by descent ko by descent sisina by descent hai se sise atopa maming da ko by sise just solely ko just solely sorry just solely the link sai ke just ko sanguineous just sanguineous habedi kaino har kanda right of blood related oiba India manung da poko itaragadi kisu kaide buko ado blood related oiba habedi kaino sise kari condition oideba born outside India da poko oida oneba outside India manung da poko gi kisu kaide ba just solely je dum chingrani ba ko just solely da adi by birth se chingrani ba sigi India manung da poko itai India ma pa de pokpa tawadabu blood related oiba blood relation leiba haitare ko adugo mida by descent se tawne adi right of blood haitare ko blood related oiba ado karam ba jagada karam ba chahida tawge habdo amu ai haisarake ko karam ba jagada karam ba chahida tawge habdo okay constitution se sida the constitution pass tawbagi ama later January 26 1950 duma dum lesarani aduga kitana December 10 1992 ko aduga date ama su later December 3 2004 si December 3 2004 se ngasagi mamangi duga manai ko aduga sigi December 10 1992 side manadre ko ai samjala age yung ko January 26 se constitution pass to give iduni sidagina siboksina by descent sida kamai to ge hara kanda citizen by descent se phangne sida sida karigumba kadoraba citizen by descent if ko if father is kadoba Indian father se Indian or mother Indian or di yate ko sa desta January 26 1950 dagina 1992 hawo se December 10 1992 hawo sigi manung da leiba angang se pokpa ko mapalom da pokpa ado mai mapa se kadoba mapa se Indian citizen or ba doi taraga dito mama do Indian citizen na chaga su do kano to ba yare masado Indian ne ha ba yare Indian lo ba yare ko Indian oi ba yare aduga kadawge harakanda Indian ne dum lawrani by descent ko aduga if father is an Indian or aduga mama do Indian oi ba mama do Indian oiraga mapa do Indian oi da ba adugi di yaudi ba testa ko adu yaud da dugi oi doini ko sigi December 19 December 10 1992 December rok se ko ai hairakige sigi manung sidana amuka doge citizen by descent sida su haine buko citizen by descent sida su lay aduga tawadabu sida di semdore buko citizen by descent citizen by descent si loy chama na doini citizen by descent ko aduga kare if either ko parent is Indian or parent ani ma Indian or ado itaragadi parent ani ma either parent ni ko parent ama katang obe mama obe papa obe natraga mapa ni ma obe ai ko
karigumba mapalomda po 1992 dagina 2004 December 3 2004 fawgi manungsida doi taragadi mado citizen by descent oirani ko aduga hujik phawse ko hujik phawba hai tare ado ai se si se ai stage bolte iraga sumaina ma ero ma sumai masa ma chingni se sijina tai se kaino haragadi December 3 sidi somna kan side ta yawe hai ni ko December 3 so December 10 se somna kan side adi January 26 1950 degina December 9 1992 fawa gi time period hoye hai ni ba December 10 sidi somna kan da yawe hai ni ba December 3 se somna kan da yawe hai ni ko aina sumaina tawrise okay sigi sigi citizen by descent ko sida condition ama ka hapsale sida ko condition ama ka hapsale kari karamba condition no harakanda citizen by descent if either of the parent is an Indian di oisaye ko sigi period se December 3 2004 dagina husi pawse but tawada bu condition ma sa hapsale condition se ka doga harakanda registration tawada registration tawda yadre registration ko registration tawgadabani haina hapsale registration at Indian consulate ko ko taraga su Indian consulate register tawdaba oi taraga di yadi Indian consulate ko aduga within 1 year sahi amagi manung da register tawgadabani natraga di yade ko adusu within 1 year 1 year matam chu bi ko aduga kaigumba aidi passport laindana mi no foreign passport amata paiba yade sigi angang kai register tawba matamda natraga koigi Indian citizenship to claim tawba matam claim tawragadi foreign passport amabu paiba yade ko aduga ma karigumba citizenship atopa maje palam taragadi maje renounce tawgadawni renounce tawba kaino maje lauthokadawni ai atopa citizenship leitre haina lauthokado ko adudani ko renounce ko citizenship ko of other country atopa country gi citizenship se maje leitre na lauthokadawni ko within 6 months 6 months of the law sisa ai harake ba ko ai harake ba kano explain toroke koigi angang he pokpaga series da hujik che ma pani makse Indian citizenship oireba natraga mama natraga mapa ani maksi gi manung da amadi Indian citizenship oireba ko moina polapa masase koigi sahi amagi manung da mase register tawdoine India gi citizenship oinaba gidamakta mase ko register taw thamra dawne adu kariguma mappa natra parents hai tare ko parents se ma citizenship se atopa Indian or madagi Indian oigidra atopa citizen oigraba doi taragadi mai masase su Indian oidre masase su Indian citizenship oidre parents na karigumba tokraba magi masase ko children se oidre si oidabagi oidabase ai harakige ko oidabase su foreign kano gida citizenship tokpagi matang yaurakani ko oidre tawbadabu mase kai ma Indian oirakpa yai ko Indian at the claim the way mase Indian oijage na claim claim at adulthood ko adulthood yorakana mase claim the way but tawbadabu mana claim torpa matamda ngasagi sigi conditions habidi atopa mana citizenship atopa loromado adudo renounce tokadawne ai atopa Indian citizenship atopa citizenship amta ai paizadre ai atopa citizenship amta oidre ai Indian oiningi haina claim torkadawni sini hais ko adugi condition done sida hapa is ko renounce so by hapa is yani ko ado adudani ko aduga sidaida kari thokige habita hypet samlapam harake sidadi Indian constitution pass out given sidadi ko Indian constitution
dubni myam khangnaramani aduga December 10 dana Constitution and Amendment Act CAA adum hare ko 1992 gi Constitution Amendment Act pass tawgiba chahi ni ko December 10 19 enforce tawgiba chahi ni ko adagi sidana Constitutional Amendment Act 2003 pass tawgiba dani ko simamang do sayawgre adu enforce tawgiba ko enforce tawgiba numit ne ko okay aduga kadoge hara kanda sigi mamang da kari thoki bedagi kari thoki bedagi masi je la ki bedo hai taragadi masagi father khatang oyadamne father khatang mama di oy beya de abdu gender da kari hai ni gender equality da yamna poche kano ma toroktra adi gender equality da challenge ma toroktra aduna 1987 adaida India se kari do hara kanda koigi global gender equality gi debate tawada India jam palakpado gender equality gi debate tawada India je yawbado yam aduduna mara mara kanda gender equality thamnabagi damakta karigumba constitution da sumaina mapa ka tangni uhanba mama da di yahondaba sise debate yam tawnare ko sidaista debate yam tawrakadagi semdokibane sise ko aduga kari CEDAW 1993 dasu India se yakshalle ko Commission for koigi discrimination ko commission to eliminate ko for discrimination against woman hai ko nupi da discrimination to base chije thingnabagi damakta koigi achouba koigi commission amaka sema hai country me amagi ko country me amagi koigi group amane ko CEDAW is in elimination having con these in a discrimination is in against woman con 1993 the same give adugi matu adu da su India si yaw adu da India si yaw ya na bagi da makta ko ase bagi 1987 da pun gibani aduga India si na 1993 da yaw gibani ko 1993 da adu na asigi da mak asida su adi akoi India gi effort me ama nupiga nupaga manana bagi da magda gender equality si purakna bagi da magda same da nako adugi matungin ni ko la isu ko adagi sida su id kadawga hara kanda ngasagi sida oiramise ngo registration se kadawi registration se yaw de besida no registration kadawa no registration amte yaw de registration yaudramina automatic oire ai po bama pano kari kumba Indian citizenship oiraba aduga po bama palom da dum lai taraga suma da Indian citizenship adum oire na automatic to aduna automatic oire taw plus kadawe atopa country da su lai ni mas atopa country da lai taramina mado Indian citizenship su oire chum adum oire da ko but tawadabu kadawe harakanda atopa country da leba ngang do di moigi ju just solely le rangani ba atopa country do Australia da pokpa ngang do Australia gi just solely gi matungina mado Australia da po nina Australian citizenship orangani but Indian citizenship su ma ju oye ma pa do kari gumba Indian oitara kadi so dual citizenship la itana do da automatically to adu do muthat na bane sis prevent dual automatic dual citizenship yan ko adugi damakta ni ko just solely guidelines by descent yani ko by birth lere by descent lere atopa na mathang dana by registration to bagi sti am lare registration to bagi di ngasai sida suma cm chu pan gre ko registration to bagi sida suma selam chu lere ko registration to bagi mathang dana registration b dana c dana registration
registration ko registration tawraga koi Indian citizenship se lobe yai Indian citizenship se registration tawba idi kana na tawba yage habdo ai harake ko registration se krai da tawdoino central government da tawdoini ko aduga aidi kana na tawba yai ko any person ko who is not illegal migrant na taba ko any person amana tawba yai tawba do ma do condition khara di lai taba yade ma do aidi PIO oigadaba person of Indian origin hamni ko person of Indian origin oigadaba ne mas condition number 1 any person amna tawya hai su registration tawba se person of Indian origin oigadaba ne ahambada ado person of Indian origin se ma oire haraga su condition se atai person of Indian origin plus kadoba ma se ordinary resident oigadaba ne ordinary resident खुदामैना अखोई इंडिया दा को इंडिया दा आई जरा के इंडिया दा लेरंबा को GOI एक क्या 1935 ना पीबा इंडिया से इंडिया में लेगी जना GOI एक 1935 ना पीबा इंडिया दो इंडिया आई होल इंडिया पाकिस्तान का या बांग्लादेश का या और गल ओइना मा अदुगी इंडिया दा हाना लेरंबा खुदामैना गुजरात दा लेरंबा इमुंग से South Africa the subscribe or African country any kind of the subscribe kudama Turkey natural so any Asian country atopa country ama the subscribe kudama na hai se kano da South Africa the subscribe kala se South Africa the lay South Africa the lay ba matam da mazi PIO chingani kan person of Indian origin chingani mas ko Government of India in 1935 की मत्तुंग इंडिया दा लेरंबा मी सिंग South Africa दा दुम लेगिरबनी को अदु दो person of Indian origin ओराय अदुगी लेगिबा मी group तो अदु दो इंडिया दा लाएबा इंडिया दा लाकान द इंडिया दा सही तरे को ordinary resident for 7 years को इंडिया दा हुजिक लेरिबे इंडिया दा लेदबा तारबा सही तरे लेबा तारबा दोइ तारगदि मासे registration तौरगा कोई इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट registration तौरगा आई फॉर्म हम लोरगा आई इंडिया की citizenship ओइजगे हाबे यानी PIO होय तारगदि नत्रे हारगना or PIO दो कदोबा PIO ओइबा person of Indian origin ओइबा को अदुगा ordinary resident ओइबा ordinary resident ओइबा PIO or ordinary resident or in any country outside undivided India yung ko se GOI Act 1935 की मखादा लेबे इंडिया दो अदुगी इंडिया दो undivided India को ngasai India da Pakistan yarni Bangladesh yarni ko adugi undivided India do adudaida ordinary resident oiba division is a ko division is a person of Indian origin to oire adudaida India da leram mi su oire masana ko aduduga hujigu hujiksu dum ordinary resident oina adum undivided India da adum leiraba doi taragani moido registration tawraga Indian citizenship oibe yani ay moidi later so ay ko 7 years ordinary resident adu da kem leite ko Bangladesh laiba Indian origin nupa ama India da leiramba hana leiramba India da leiramba nupa ama Bangladesh da leigraba ko Bangladesh da leigraba adu taragadi registration tawraga India da registration tawraga Indian adum oibe yae ko adu duni kuma haise yet narrow it to kaina kana person of Indian origin di oi da bayade person of Indian origin se moina OCI ga manade ko OCI do di mado kano certificate na traga magi card pairaba mini ko PIO se di paira so ai paidro so ai ko
PIOD nang PI person of Indian origin ni hai taragadi nang Indian ki character khara sen tare like Punjabi gumba atopa country da leba Punjabi gumba atopa country da leba koige Sikh kano gumba adi Indian origin gi mi oiba hai tare ko India da hana lerama mi oiba adu gumba do oigedabani ko yani ko adu duga ekta Bangladesh la leba mi kudima India da register tawbadi yaba natte ko adu gi wari natte ba haning ise person of Indian origin oire ordinary resident adu duga atopa country da ordinary resident oire outside undivided India ko atopa country da ordinary resident oire aragadi koigi hekta adu do hekta ai ngang ise kyan ta ordinary resident in any country outside undivided India hai ko hadi atopa country da leire haragasu atopa country da leire hai person of Indian origin oid da taragadi adu su yade ko duduni a leire b da ai gise outside India outside undivided India ni ko ai soidor understand to outside undivided India bi ngasai gi Bangladesh na traga Pakistan gi adu gi wari nate ko Bangladesh na traga Pakistan gi lak pan nattaba haidoi ni ko nattaba haidoi outside India sorry PIO di oiba aduga outside undivided India dagi oiba ordinary resident oiba aduga outside India undivided India dagi oiba adu itaragadi haibani ko okay aduga PIO nataba sing sige mung yeng se ko B da karigumba mase Indian citizenship ka related oiba relative of Indian citizen Indian citizen gi relative haibadi kaino harakanda koigi ahambada merit toroba merit to Indian citizen or ko merit to Indian citizen or merit to Indian citizen or mase chahi taret amsu leigedabani ko chahi taret leminagadabani ordinary resident amsu oiraba haibadi India da leigedaba merit to Indian citizen su merit toroba aduga India da su leidaraba chahi taret se ko 7 years ordinary resident oiraba adu taragadi mase registration toraga mase or kano registration toraga India gi citizen oiba yare ko karigumba mase minor sa hadi ngasai gi do angang oiraba minor child oiraba ko minor child oiraba ko Indian mase Indian citizen oiraba ko mama do Indian citizen oidrusu natraga mama di Indian citizen oiraga papa di Indian citizen oidrusu yai ko anima oidrusu yai ado Indian citizen oiraba minor child ko of Indian citizen Indian citizen amagi minor child oiraba doi taragadi mase chahi amagi manungda kadawra ngasai gi duni samani ko chahi managi manungda India ngasai gi India gi consulate ta register ta hogado ne Indian citizen oige hai taragadi ai gi icha smile lay smile poi smile toyen aduduga after adulthood fanga kana ma Indian citizen oira ni ba ko succession compulsory oina ko aduga mama do Indian citizen oigera oiroira C da ko full karigumba mase ko koigi parents children of registered ko yung ko registered citizen karigumba mase mama papa se registered tauba citizen or registered taugiba citizen or mama papa chumnagi citizen natraba mama papa se chumnagi citizen natraba register tauba citizen or habidi register tauba habidi ngasagi sigi A B C or A oigra B oigra C oigra sidesta lakadaba condition mayam jing sida taugiba mi oiraba register tauga citizenship fangiba mi oiraba mai masa se automatically citizenship oiba yade adudi karigumba ko yantai ko
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯦ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯪꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯣ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯇꯧꯔꯣꯏꯔꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 12 months ꯀꯣ ordinary resident ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ register ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ if he was Indian ꯀꯣ 12 months ꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ordinary resident ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯣ 12 months मासे ordinary resident ओइदबे यादे 12 months ordinary resident if he was an Indian or को हाइदि citizen India दा मा हाइसे को children of registered citizen ओइबा को India दा register तौरबा India की citizen ओइना register तौरबा मामा मपा मगी मचा से 12 मचाजे automatically citizen ओइबा यादे 12 months लेददबा यारोय resident ordinary 12 months ordinary resident ओइदबा यादे को हाइदि कनो से हाइदि children से को अदुगा करिगुमा मासे register तौद्रबा first register तौद्रबा India parent को करिगुम्बा ngसाइगी सिगी पोट से सिदैता ला सिदैता ngसाइगी कराइ सकरा सिदा यमको करिगुमा मासे सिदैता claim to होद्रबा registered at इनिना सिसे सिगी exception निको लांको से को if not registered to होद्रबा मासे register to होद्रबा not registered Indian citizen oina not registered at first as Indian citizen oina register to होद्रबा को अदु तारगदी मासे citizen Indian citizen से माना claim तो गया है तारगदी को he must have को he can claim citizenship को he can claim citizenship if he is an ordinary resident को ordinary resident for 12 months 12 months सही मदी मासे penalty when later the viaje man register to hodabagi ko register tawragadi mase Indian citizen oiba yarabado compulsory oina oiba yarabado oiraroi karigumba mase karigumba Indian gi citizenship se mana claim to hodraba or ma sahi man manung da register to hodraba aduga thengna register tawra taragadi 12 man later the yaroi ko yandani ko aduduni ko sigi pots ma sidaisa असेमगीदी सिदैसा हापकदब पोनेबको सिद children of registered citizen कनोगी सिदैसा सीट नंबर 6 दा हापकदबनेबको अदो आई तोंगाना सोना कनोइन हापेको B C D D दा OCI ओरब मसाइगी कनोदुगा आइना मानदे हाबे OCI को overseas citizen of India हाबनी को OCI से OCI ओइ तारगदी मासे ngасai PIO itaragadi chai tare legidawni denako
OCI oitaragadi madi OCI card holder ko se OCI card holder OCI card se PIO na paigadabani ko OCI card se PIO na paigadabani ado ma se kaigumba OCI card holder for 5 years 5 years ma se OCI card paiba midi oigadabani ado itaragadi ma se 12 months khatang leiraga chahi am khatang leiraga ma je dum Indian citizenship oiba yare chahi taret kaisu darkar leite chahi taret India da leiraga oigadabani haba ordinary resident oraga leigada oigadabani haba gi rule do kan leite India da 12 months Indian resident oigadabani ordinary 12 month ordinary resident ordinary resident haba di India da leibani ko suglep tabida legadamni ko amula chat tawba yade ko sigise ai ngasai ko ordinary resident haise kaino India da leidagadamni OCI card che chahi manga pairaba mi oigadabani aduga 12 months se ordinary resident ona leigadabani India da doi taragani ma Indian citizen oiba yare ko aduga si register tawba si OCI oigera PIO oigera sigi ABCD moi mayam sigse any person who is not illegal migrant oiba yade ko moise OCI parasu illegal migrant oiba yade ba ko PIO parasu PIO orasu illegal migrant hadi purana la sang ko midi oiba yade ko ado sigumba hadi illegal migrant na taba moi gumse registration tawrakanda oiba asigumse koigi elegance haina ko compulsory oiba oath of elegance oath I oath ama launi wasak aba sakane oath of elegance compulsory aduna registration tawba mi khatani ko oath of elegance compulsory oise atai by birth by descent by birth animak tadi oide ko sise ko aduga ngasagi PIOs to sigi PIOs ai do ko Indian origin oigadabani ko aduga both parent oigadaba ko PIO se sigi PIO se adu CPIO se both parent to GIO government of India in 1935 India gi India dagi lakpa both parent oigadabani ko sise both parent from undivided India ko PIO oiga taragadi ma panimak Indian origin oigadabani ko aduga ma panimak government of India in 1935 ta leramba India do adudagi chelakpa oigadabani adudagi lakheba oidani aduna PIO haidini Indian origin oi haidini gyan tare ko aduga atopa mana yamna haidi naturalization ngasai tawrise Indian origin oiba natraga India dagi popa natraga Indian mi ga related oiba adugumba ngatani ko adugumba ngatani huji pawgi oina ado atopa mito haitare pura mito haidi atopa country gi pura mito amana lawge Indian citizenship lawge haitare gadi naturalization tawdoine ko naturalization Shidi pura foreigner asing mamane Indian citizenship lawdo adudugini ko sise naturalization tawbas naturalization tawbas su kadawge haraganda Indian citizenship oigedawni masu ko nadi central government dagi lawgadawni ko central government masu pura Indian citizenship oidoni naturalization tawra phangbis ko central government dagi lawdoini ko aduga masu not an illegal migrant di oiba yade purana la sampa midi oiba yade ko magi qualification di masigi masigi form lawba leidana ko sigi tana ba itani naturalization tawba sigi tana ba se qualification lei ko ado karigumba country se ko country not from country without naturalization yadaba country leidana atopa country da naturalization haidingi
ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞꯅ citizenship ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ country ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ country ꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ not ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ country ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯣꯏ country ꯗꯁꯨ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ country ꯗꯁꯨ ꯅꯣꯏ citizenship ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ tit for tat ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ renounce ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ renounce other country citizenship मासे naturalization तो क्या तार गदी मासे अतोपा country की citizenship तो renounce तो गदा उन्हें renounce other countries citizenship को citizenship मासे हाना तौरम द्रग सुयाए renounce other country citizenship renounce तो दिगी द form थजन बदी renounce तो दिगी द form थजन बदी दुम याए but करी को citizenship तो accept or को if accepted तो रहा हाइदी हाइदी इंडिया दा लई बसे यार बा मासे इंडिया की citizenship फंग बसे यार बा मासे अदु तारा गदि मा renounce सुदो सुइन तो गदवनी सिने सिसे article number 9 दनी को article number 9 द पी बदनी सिसे article number 9 द पी बदनी अदुगा number 3 दना कदोगे कांदा इंडिया दा लई गदवनी सिगी कंडीशन जिनी को मरुदी reside in इंडिया दा लई गदवनी क्या हम लई दोइनो हाबदुदी आई हारके को इंडिया दा लई गदवनी क्या हम लई दोइनो हारगदी को इंडिया दा सर्विस तौरगा लई गदवनी सर्विस ऑफ इंडिया for 12 months को 12 months इंडिया दा लई गदवनी सर्विस तौरगा इंडिया दा को अदुगा को 12 months लई दोइसे कइनो हार कांदे अदि माना एप्लीकेशन naturalization तबगी एप्लीकेशन थारकदो अदु नेचा preceding हाइबा preceding immediately preceding आदि माना एप्लीकेशन थारैबा थारकदो अदुगी ममांगी चाहिदो इंडिया दा सुम आदि मपा इंडिया की मपान सत्तबिदे इंडिया दा दुम लेगदम immediately preceding application को अदुगा satun toksalage ko hadi reside ko aduga 14 years ki manungda during 14 years ki manungda kadoba mase ko 14 years is 12 months ki mamang do odini ko sigi 12 months ki mamang da odini 14 years ki mamang da aggregate oina ko aggregate 11 years stay 11 years ki ma India da legedabni ko 11 years stay tawgadabni mas 14 years before this ko masigi 12 months ki mamang ki 14 years e ma sahi tarama thoidi India da legedabni sahi taramari ki manung da sahi tarama thoidi ma चलो बे को अतोप कंट्री दा सिदा चलो बे दुब अतोप कंट्री दा चलो रगा तारगा सु चही तरामा थोइदी पुल पुन्ना मासे मसिंग सुना लेगेदा बनिबो को अदुबु सिगी चही तरामा थोइसे इकनो दा constitutional amendment act 2019 na semdokre basiसे कनागी सी constitutional amendment act कनो जिनी gi matung ina masise 11 years se kadoba 11 years se 5 years on thokre the 5 years on to is a me khara khatangi ni ko 11 years 5 years on to kre me khara khatangi kana gi koi gi Hindu Sikh ko Buddhist ko Jain Parsis ko Parsi adagi Christian ado kari lamdai oidoba moise kari lamdai oidoba moise Afghanistan Bangladesh
ko Bangladesh Pakistan sigi kanozini pass tawdani constitution amendment act 2019 pass tawdani koi gi irang yam thoki beda Manipur da su 2019 gi pass taw yaro yen tawna gi sigi se pass taw yaro taw yaro dum pass taw gi bani ko koi do sigi mata da koi Manipur da mi ga sinar taw gi do koi Manipur da sana yaro taw 3 one the qualification letter qualification the 3 sure 4 subada 4 subada ma je good character hoigada bani character da hai tare ko character da character chengda bani good character hoigada bani huran ala tawba midi oiroida bani ko good character hoigada bani ko adegi ma se kadawa knowledge laigada bani 12 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 22 language ꯂꯩꯗꯅ 8 schedule ꯒꯤ language ꯗꯣ 8 schedule ꯒꯤ language ꯗ ꯈꯔꯗꯤ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦ 8 schedule language ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ intent to recite recite ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ko intend to reside natraga service leidana koi government gi service tawge ha kaina go wakan khanbado natra haragana international organization da thabak tawge ka habagi wakan da leigedabni international organization su kadoba india yawa ko india yawa organization da thabak tawge kaina leigedabni mai character jing duni ko ma ani se ko aduga masigi kano ma'am jikse ngasagi naturalization tawbagi magi process ma'am jikse kogi waiver tawba yai government of India na kadoga harakanda anytime mana change tawba yai government na ko can sadi waiver habidi change tawba kanaguma nupa amado masigi character singse loina phangeba good character story hai se language khange sigi decide tawba loi lere adubo naturalization se government of India na yinang yade haragadi yadre upai leite ko compulsory oide government of India na waiver tawba yai sense tawne ko aduga karigumba nupa do karigumba akoigi science da yamna faraba ko philosophy da yamna faraba ko adagi art da ko literature da distinguished person oiraba ko distinguished service tawraba adoi taragadi sigi character singse ngasai chai trai thoi leiba khotpa kai do loi semdo ba ma do adum Indian citizenship oire ka na dum dak ma hai be ya khang hedi government of India na government na waiver tawba dum ya adu moisu kadoge harakanda moisu out of elegance ti habidi note ko out of elegance compulsory oi ngasagi out of elegance compulsory oi se kaino naturalization ne registration ne out of elegance aina koigi wasak lawba ko koi India da koigi phattaba thabak tawroi kholoi kaina haibagi elegance haibe inbagi ko law in gani haibagi out of elegance compulsory oi sidasu yani ko naturalization ko aduga atopa si naturalization laigre naturalization natabada e subada by incorporation of territory loksalaga incorporation abidi kaino atopa country gi lam macha ma loksal lebe India na kudamoina Sikkim loksan giba adagi Puducherry loksan giba Goa loksan giba koi India na loksal lidana ko territory mamangi chapter state and union territory to su yawgibido ko incorporation of territory da loksal matamda moida leiramiba mi singdo adusu Indian citizenship satlauna dum challe ko subada harisa d e f ta f subada kadoga kanda Assam Accord
Assam Accord ke sumai ki condition lei ko Assam Accord ko masi se Assam Accord se karida pass out ki bano haragadi Constitutional Amendment Act 1985 ta yawbani ko sise Assam Accord se Assam Accord ke matung ina di kadoge haragana mangona category ani khak lei category ani habidi koigi two category ani khak lei ko category ani se kamai to ga category 1 subada koigi nupa se Indian origin ko Bangladesh Indian origin from Bangladesh segi aduga karaida Assam da lakpa ko karam kana before January 1 1966 ta Bangladesh ki 1966 January 1 ki mamang da lakpa in Bangladesh tagi India da adu taragadi Indian origin chu oigada ko Indian origin chu oiraba adu taragadi ma do Assam Accord ki matungina Indian citizenship oirane ko aduga kariguma ma se Indian origin di oiraba aduga sigi mamang dadi oidraba January 1 ki mamang dadi oidraba matung dadi oiraba Indian origin ko from Bangladesh ki Indian origin oiraba aduga between aduga laibadina January 1 1966 ki 1966 na sigi ek pass to basi baw ko March 25 1971 fawagi manungda ko Assam da lakpa oiraba ko sigi manungda Assam da lakpa oiraba maze foreigner ne na register tawne registered as foreigner Indian citizen piba yadre ko sidagidi so ko aduga 10 years masai 11 years oigidana topa midadi 11 years oigidra magandadi 10 years citizen after 10 years ko aduga mangondadi all right khudimakti citizen natri haragasu right khudimakti pine all rights given ko right khudimakti mangonda pine except voting right ti piro mangonda ko aduga atopa right khudimakti loina pide adu category ani sida category 1 2 ani lerise Assam Accord ke matungina ko Assam Accord ke matungina category 1 2 ana tongan laine ko si Assam Accord se kai marang ina ngasai koina lana ma thokidana ko Assam da to sida education Assam da education 1935 ta jana aduga gari Citizenship Amendment Act lakidana ko Citizenship Amendment Act ka se sida lakidana adu lakiba dugi marak adugi 1985 ta lakpa Assam Accord se oidoine se 1995 ta Assam Accord se lakibani ko 1987 da jo semto rokini adu 1985 ta lae ko category 1 category 2 ana aduga sigi category sana tabida atopa amasu lei khoigi kari aini F lere G subada amaga su hapke condition amaga su asisina ko Constitutional Amendment Act 2019 do mamang da pass out gibe 2019 da pass out gibe adugi matungina sisa ano hapchala ko idoni ko ngasagi Hindu Sikh Buddhist Jain Parsi Christian do ngasagi 6 sa kano do ngasai 11 years or 5 years da sunda gidra adugi provision du da hen hapsan ba oidoine ba sisu ko adugi provision du hen hapsan ba oidoine ngasagi Hindu Sikh Buddhist adagi Parsi Jain ko Christian moigi kangu se
karigumba moi gi kangu se Afghanistan ko Bangladesh Pakistan ko Pakistan moi se kadoba moi digi lakpa moi country se digi lakpa karam kada lakpa before December 31 2014 gi mamang dagi lakpa oi taraba adoi taragadi provision se kari pi do na kanda citizen from day of entry moi de ek changa ko gadum India gi day of entry Indian citizen or ne moi ek changa ko kyan dai ko Indian citizen or ne moi ek changa ko aduga day of entry and kari moida legal gi adi moida law na yade na hana phazan bunsin na leramba loinamak legal gi magi kari haini legal proceeding khudimak to amta leroi sidagi di Indian citizenship oire noi am theina are ka moida gi lak pase ko dari pangchang chang ma yan exception di lei ko exemption ko exemption se kari kai de exemption lei si jini ko koi India koi Manipur da sanari se CA Constitution Amendment Act 2019 के sanari se exception like six scheduled country and six scheduled areas ko Mizoram ko Meghalaya adagi Assam ko Tripura adagi ILP sanaba ILP system sanaba ILP system से Bengal's Eastern Frontier Regulation 1873 की मखा चनबा ILP system चनबा state खरा को अदु दे exemption ले गंदाई को दुगा सिना कदोगा हर कांदा मसाइगी इंडिया की citizenship तानबो कना तो बइंगो सिगी मखा से हेयंग तौरसी हेयंगना इंडिया की citizenship से कमाइना मांगनी ko aduduga Indian citizenship kamay mangani OCI gi maram da so hanging towers ko so ngasigi di sida lo siya lagi. Thank you so much, have a great day.